Adom FM. Adom FM. Adom FM. Adom FM.
My main French, I can see Emma baby bia, wo baby bia, what ye baby bia, one nam baby bia, with Gina, a crassy, Nicromo, and the country. My minds so I was so when I may some and if you are there. When I may therefore don't fall but tampa, I hear the amaye, and until I try to say, and ye yang, erade, and ye yang. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, thy mercies, and for thy truth's sake. And ye, erade, and ye.
Ebusua se me no yere yete ase a enye yen. Eno nti na ababa wa dwom from Belgium or can it says aseda medemawo erade Benis Panford. But it's Panford. When you cronin kwadano mo to say na o papa so want to say apostle and be very sure say o papa from so na hoye. It say next week and ye be ne maami ye ewo Ashanti region and airport sumonto to ato. And to say be ya o papa betumi aba eye ono ne maami ye. Eya dia awre hopa. Professor Nelson from Pon, my man Sam Fakwa we say so ma wo shedding. And can you mammy a woman kwane ya? Name a woman me a woman, send you no mamma and ne o papa Montev. So your neighbor. O mamma o donne say na o mamma she free jum no day train was said the bayanka wo beba. Nanso so if we ask we near maybe one we see ya. Yeah. Professor Nelson, also Nelson, my mama was shedding the cry. But next week, and Ibija, Umame Equine, Ewo Ashanti region, Kumasi to be precise. And the Sunday Tibiano, Mabusiamba Kwakota, which Cowboy is also the anchor, the best. Cowboy the anchor the best. And there was of Fiau Hawking, Huimorgen. Yeah, mon country, so for so when Tiokra, mon country, no, some say on paper and newer initio. Na Yabegusun so a kind and pie bomb na Yame de Chayania a weekend next week, you know, Yakuja a year ne mame equine. Ashanti region. Right, so good morning. Me pa chobebre minu madam for sofona ono atoni say na just say me cash den de man. Yeah, pese me she somana say na me de yi ne be chance. Ba hu se me anso ma she me kala no fita nche den nim. Masa hwe mo yi no, wa di we no enye adwuma. Enye adwuma. Enye adwuma. Enye adwuma. Mo change na mame na me ame de no way me original na e wa hemfa me anti na me ame tobi no de ja wa unim se ni ofie tia na wa okwa na okuta okura na o de call baby nti de me wo no ya tembia mani ni wachi e sha dakem na aye na fe na me kasa mente na fe me be na me de no way rezo de Yami Adom nebo anyading. Nebo den kura mon kanchire so for my memory. Obeko akotobi di ababa toa. So my was Papa method. Koto professional where be better na. Mo ba kura na menye bi fa ma mo insha ya na e ma were ho kakra. Okay, busia. Men so be papa ba ko a ye friend of Sabon so for Sabon so. Baptist suffer one call Baptist one cry ha and a Ghana had it or suffer Sabon so some Baptists are sorry in fear be Eddie Ayenya me Juma fat to more educational unity here and woman dear Papa Noana actually for so many years. And then I watch it while you're ready there and they didn't know watch it. I want East Legon. Once no kote my sorry ba free a year Baptist circle and okote asa sorry no so a oda no and no dey call pension so okogina home ofie okofie kogina home ni na enu ani nansa and papa ya ye erade dia kasa abre ya also wodi ne nsa no ebre duane no owu agya na yire ene ne ma rano pe ebe na wotwe esom ede ama no ewo baby a one ne yire ne ma tie Radia ama ye ni engo radia ama ya tamfo entimi enya yomo hwehwe enwe ye ho Benis Panford
Ejiri yasenka prof beba Ghana wana nka onu kuno be ye ticket no ho adwuma. Meaning sending a more service someone and committed to the things of God. Good morning. Good morning, great people. It is Friday. Thank God it is Friday. On my time we started radio. Joy FM. Thank God it's Friday. Yeah, but jingle. Thank God it's Friday. Yeah, crack. All right, good morning. The great woman with wisdom, knowledge, passion for their country. Omo abadaye Emma, omo mai, and omo busia. And omo betna no mo kasa. Ya na metwema kuma to me yam. Because we need such patriotic citizens and God-fearing mothers. And found us in your society and we still have a ma won't be jima ejina ediama or my God. There's a monfre a ma woman musu. Monfre ma woman musu no munsuma woman. But as I say, oh, share Jumedi as so. Oh, really? Ufra manchia. The name is Ufra manchia. Are you? I see. A shower hamburger. One can say Ufra manchia. Really? Okay. I click for those who answer. Was Ufra manchia pa. Any we are Quebec star. We are the Quebec stars. Quebec stars were home. That is my town. That is my town. If you remember from baby, I'm at the school. In your certificate to home. Kobe. And I was at Manchia school. I'm a Manchia middle school because a young Kurabana is my Pamomi free school. Now, if you are Manchia, me call by 1 year. Let me try quite from Kobiano Pebia. And I mean, try quite now my classmates. And I was a winner. So was you, will be try quite. I also be child crying every day. Now me cry Manchia school. Now your punishment and papa de mommy. Because me idea be out the ninja. It was a yimi free cubing school. The other me cry Manchia. It me call kakra. Many baba konanaya. And also one year and also so you try to sue. You try to sue. In your cry Manchia school. We can't see another Manchia for the Kobe for the city for the Akrewa. And you assume you know. And Passati are yours, so Buntefu, Sassy Buntefu. Baby, I'm a dimate you call it. Sassy, Amanchia, carry at once. I'm your mate. What has our brother if it is near Druha? If you're teaching neighbor, every baby a hoa, one abon in Chona. I'm if and it is a yummy comment somewhere. I speak from the practical point of view. A break, a swansio, a swanson. I'm a papa, sorry, the number soon send for a number baby. One more year, sorry. I'm a pie. And send for you in the triaso. You see, the devil was using me to ridicule my parents, and I didn't know that God was making a way for me to become a pastor one day. I didn't know about the name I was saying, Enzasa. Maybe the other crowd at night time. Young son also saw a year channel, then young son for the Vigu as here. And Papa Penny for an Demico and son and a Vian Cassa. Niano, a good in San Funas. I get to chew it over but 2 women as a San for a Vigu as here. I mean, I'm a swammer woman. My time for another omo pet. Me, my time for woman, the omo pet. The son sent for we go as here. It's your Toma one. Who is in Symphony at Tama? Who is in Symphony at palm wine? What am I in Tunkum, and fermenting and sold my book. Come to the
Ono ababo because ya was said yes ya ma asia no ado. We go. What do you want ya na I want to bobo. Krista, I was you see, we have a testimonies. Yeah, we dance here. Yeah, also you did, and yes, you need to no, but we have a living testimony to tell our generation that we have been through, we have gone through, we have walked through. Everyone said, "Anopa, ewo kumasa na me no mutia, na nye tea na me no, me ne dia me no." And so, who's the tea? Sante for there, yeah, the tea, yeah, day. And so now, I didn't go as me a book. So, boy, we are doing this. If we are who you want to be bought in some of Facebook or bought in some papa was in your mere baby. Thank God it's Friday. Friday. It is Friday morning. Uko see your mommy and I could see your papa and I could see your ba. Me man shade. Ababu Maria, umpire my the fire casano, your mano eguso mo yan shohe. Your mano, one more train, one more train, Mama Santre. Matisana, a beautiful say, and Kuranos of Hero, and young council. Hey, most more yas. I can demonstrate your Benu Kromano. In the midst of frustration, say, what the other day, I'm going to Kakano. Well, you tried your baby. We are here and so have been leakage in me. Now, a leak here. And Kurano, I'm number 2, I'm a Kofa, I'm a leak here. 1 moment, baby, on my dear Babon. Woman also here 2 and young Kodano, more for my son, my yanso. More for my friend, my Kikaka, my yanso. Cry bra pano, Mr. Mabufu, we will not allow them sit down and allow certain people to push their evil agenda. I buy me pacho. Ghana education me pamocho. Onye careful. Momo bia mpusimo. Na monya de bia. Ede yenne bia be my omemo. Yempa hawo. Yemma no ma bre. Yemma no ma bre. The devil wanted something to happen, but it will never happen. And kwadade be wiaba no ko manim. And kurabu be wiamfu ama wo mkura no. People no kura man hunu bi. Na minority bi. And kurabe ketu abi na bi omunya aye. Na bi mo yedede. All right. And your morning show no. We munyina nti ya be fa free Cape Coast. Say Cape Coast on. Ya be fa free Cape Coast. And that pick your morning show no from Cape Coast. Eti ya dia na ye gbagu mu anya dia me pon. Me pon na bonunsia. Eti we am ntan ko na baby si ya na ja me time no ma fada da no ma san agimadi. Ade na time no ye me amadia. Ma san ya echinchi menza agime time. Nyame mfa mo bon nchem. Obabu Maria bompai. Abampa chome dasi. Odom for ni mo bro for eja. Hallelujah. Why ye wo nsam, why ye dan wo. Hallelujah. Why ye wo dia. Anopen so ye da wase papa. Hallelujah. Se wa bie ye mbio. Ye de ni onyam ne ye ma o. Ebrei papa ye slopa wani mo. Papa won kan wa bibi biara ni wa ye betumi aye. Papa ni ekoso nyina no pe ye de ba wanim. Ye ja ye ndwumade ye hia wonsa. Onyame on konkro pa ye slopa je wagua. Papa bedi wo hene. Ma wo pe utri mu po enyina. Ene de ye pesi nchen. Na wankasa betre ndwumade ye iti. Papa tie fo nyina da wo. Ye mofra yi down. Papa ni awa ya bedu ye da wase. Ni aka nyina hia wonsam. Papa ye ma enwie pe ye. Ye mfiri wo bia free obonefo no. Wudi ni ntima enyina. Wasam se jire tupi na woni pa akoma mu. Na nso wawrade wajire tu na betina. Papa ma wajire tu awo ma mofra yi embramu. Esrede o manga na nyina hia wonsa. Kosoma wuti mu po enyina ma omei eni mu ni pe nyina. Awrade ma from ye entihene e wo omei mu. Na ye be koso de wase da ma. Ye da wase.
Yesu Christo din. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen and amen and amen. Ebusia yanko yakasa ni church so. Obi actually on Facebook I say thank God for your life. Your story is very touching. Kata late. But I say for appreciating my testimony. Maybe the madam said me no dear be a be shock who no be feel say any na me cry. To be honest, I wasn't. But God love this world, which I'm included. Me dear, me who be da, me ama ye be da. Me bo brebi ma krumu amete honest ko be hono ye de prayer pamo me prayer on se ye ka se ye de prayer pamo obi achia anajo ye ma utwa kuro no na ye pra wachi kire se wa ye musude wo ye musude na ye wo sa me ma ne papa ko twa edwan na wo mu gu mu ja no na ye de prayer pra wachi because of me su ene me ban when enye bronsam me su ene me ban eti when it comes to enkwada education na me ka binim de ya me ka ya me mpese bibia fam rantie ne maba wo da chi papa no wo de wano betotum na o keka bia na o ba ba yi onyame tamfo. You are becoming an enemy to God because you are not thinking about the generational leaders. In fact, now we are bron someone kasa. Because maybe ye kasa Ghana mbrante ne maba obenya ayi. Ekuo bi kura head that ye campaign ye advert. Etiaye. Say nisi e man kwada enya free education. Ye did very diabolic. Me can we nyina de kire say but at the end of the day one more so hu say ade na eye and then kura no ye nso ha mu bi so society to every hin am say we mu ye ntwam da bi o ebebo mu tiri so enya adwuma nyam kura ne ko wi ahwe mo na wi e no de ba abontene wo mo na mo me hwehwe ni arrest won so wo ma anya de pa ma wo man no. Well, good morning. If you are debut Isaiah say me ne me awrade de wo no mama me as I say ye nsankyerene ene anwanwade e no ye ka kwa no ye bedru ba bia ye hunu wo Matthew asempati dunai be very sure say mo ko fie mo san kenkane mo amotifie so mo kenkane na maame ba ko a wo no akotwe ne mpena na ne mpena twen no kra na de eta ne se wo no ni kunu enua na de wa say na usisi mu ye woda enti wontime nwene kakra na de sisi mu dem nipa tese wo yira wo wadwene de sisi mu aye le da se ono ni kunu nua yese ni kunu na wu wo de se wo kunu no kura wu a wo kunu nua mpokura de enko edi sisi mu dem nko a edi bone nko a edi adwen bone nko a na wakofa Onwa ni kunu nua ene neda. And John the Baptist said, this is not right. Adia ohene wo ye enye. John the Baptist ka ya pe ewa na Herod se mechiwatum. Ochi John the Baptist ne de tum. Ye nyire nim John the Baptist ne papa somo osomo oman no. John the Baptist papa ya papa Zachariah. Was some man no any sister Elizabeth or Barbary one pun wo nyinsa ye enti ka wo behwes de bramo bra ya omunya sa ba ikura nti ka mo fam nsanka abofra no but omu bu wo mani good de asini nyina so and na omu John the Baptist de na tomb because of waka o man mu di kanfo ne mpena twenti o man panyiri ani o man mu di kanfo ye party ena ne mpena ne babesa ye o me chirem kakra na yanko na nyina yanka eye die na akura no sa ya me hu so sa me zopo so sa we no yesa mo se friends na se ba ku bi na abare ya na ye say across my hand one more din bi so mo se friend no woni masa nti woni masa din sami ni masa sami off beat na osa o wedding day say kura na me ho ba chire me woni masa
enti akwara ne sa ya no ahene tie kunyam obitimi sa na ye ofepa na akwara ne sasa wo dada no sa wo hene se se ne akwara me mpena be ya sai die me mpena o ne mpena enya ono ane ba o enya ne yire ba ne mpena ba mpena fo bi di ade o mpena fo na eti waye ya wose se me mpena ba asase dia dia ope bia me kanta me se be de bema no eti o manager padi akura se me de bema empna 20 wa kura no ya no bisa ne mama se mama o se edie na mepe o se catch ne se ope John the Baptist be very sure say eti munya sure say mama fo eti akura yi eti ya no munya sure say obebisa se na John the Baptist no yeren o ye chocolate ana oye aduane ana oye atade mommy enkaza mama Krista mama Mary mama Difo monkaza nkyere me let's talk now eye de kura na mama betimi aka nkyere ne ba se request nyame nipa se me Yaw Owusu-Ansah me na hwe na obi se Yaw Owusu-Ansah na me pese muntwanity wonim se de ye ka nyina no obi tifia all dwene evil towards me yeah. Yeah, kasa sesi esa niema me kan sesi an obi eti sesi a wama fa phone omo kasa and omo kasa say yenye say omo ka me ya kan bia kire me da esi me radio so a yes me ma wo bad radio wa ye be crash show ye be yo se me hunu bi eti me kasa yai obi kura fa phone was okay mon record mon send them rayen sa na wo ya tieniye sa na wo na John the Baptist sa na o me ye no o me nkasa da ya me sra pa me ajodi kan se obi kura tumi a odi ni tumi ye ne o me mfata because oyo hene okura tumi ena usu wakwa yo hene na mpana ente na mpana de se usu kura tumi because na obeka chiro hene no obeye ente so obi kura tumi a otimi de ye nneoma be tumi no a afie mo de ye nneoma be emfata ba wo yes asusu a emwa ebe wi akire no ebe ko atie wankasa se onya ko na koka na kure ade a wo ye nye ena wakoka na kure se kwanya wo faso anyenti emwa tumi a wo kura nti so mekun me koka kire me ba ka kire papa ne se ono odi fomua eba onyamena musini mua yentwa ne beti because of tumi a wo kura da ebinim kura tumi a so mo ye bibia ya on be se ye beka because tumi a o wonti o tumi ye bibia pe me ka se tumi na ekita no tumi na ekita mpana enya correct tumi o esa na meka no unse wo tumi mu mienu papa ye wo correct tumi a ne de na nya meka se no wudi die titira se ena ye wo tumi enye because baby a wukra wo free ba no enye sa enti ka wukra no morally only right sa wo yes sa exactly what obi kunu na wo tar no ana wankasa kura wukunu enua wukunu nua eti ono kra de ya abomination wo fa sa tumi no na edi free ya wo man ho kura ba asem ni mu tumi bi ana tumi bone ya tumi papa ho ana wo tumi bone ho Jezebel tumi bi okro tumi dada ne kunu ani koye bone enti se ma so twemba one ne kunu nyina so enti tumi bi ho a ukura na ode ye nyoma bi a ya no mu yire fise tumi no na ebe sore tie wankasa ebe etuo betwa wo sore tie wontimi nkura tumi no forever ana nyi obia na wo be ye ne bone se kura wo tumi ne nti tumi a wo kura ne nti wo de kwaye obi bone na oba wo be wi a asotwe bia no nyankon ye nyame nipa se na da akan wo so on fa wo ni da se wo be sore tie nyame nipa ebe no me baba so be awon to asusu enti se wo kura tumi a fa ya de papa tumi a wo kura no wo ye sofo wo ye asore panyini wo ye kuromu ha ahene bia se ene yama tumi kakra bi na wo de ye adwuma wo ye banker wo ye economist wo ye doctor wo ye lawyer
binim lawyer bia maame bi ni kunawu ena ne yire nso obedi ade enso so ewu ejapade ho se yankwada no dia maame na nsa no obewu no ohia baema bi abrante de se maame na japade a ni kunu di ja no na lawyer ni bi pa wo kurom ha edi animu se ebeye baema no a wono no ebe ware wo ba na ni nanu wo mangu na lawyer wakosuku na the lord ema wudimi anya tumi na watimi akwagie japade ya nkwada no dia na enkwada wo mo ema no mpapa wu agya no na wo se wakosuku na ni usuku na akwa nyansa be na wo papa mpacho tumi ankasa no se nyame ma wutumi a ode ma wo se faso tumi ankasa se wunya tumi a tumi is there for you to serve the people, not to lord over the people. It is a wunya opportunity na wunya tumi a the enti a wunya tumi no eye nipa bi ogu mu nti na tumi no be share wonsa enti erade expect so the san nipa no ode be yade pa but emfa tumi no enye adebone ana wo nso so amukita tumi fon no omukado mukuku edu kura chen wo mukita tumi papa esanse ya nom do mo to sa tumi bone na o mo won so nti emom ye eniema bebre John the Baptist what dey there oje what kind bible no jiwie ye no akoda ne je no de bre ma me na afa anya hwe that's so sure hu nimpati just one fan the fun of it obi wo ho a utumi nti utietia obi fa ahodie so obi a utumi nti wo sei obi obi a utumi nti odi ati obi ejapade bi ekita wonsem enso wo mfa anya hwe utumi aflo obi nkwa enso wo mfa anya hwe because whatever now would it to me na eje no you have more than enough but enam to me abedi wonsem enti no what John the Baptist crass everything edri asudie abeto wo baso I want to atwaso but you see wo she said this here Herod no ne mpena no ewo influence won so a na abofra no so ewo sa influence ni bi ewo papa no so esanse edie na ebeye wo papa obeka say sa na de wo pe bia say ya onipa woni asa wo sa yo wani ji bebre a eya hwe wo bo hwe yi okay so wani ji bebre a hwe bo hwe yi esanse anigye no eya bo hwe yi ana se kasa yi wani ji bebre a susu kasa because one we are kasa no ebe mo waka bi na o wira ho nso so a o kasa yi eye ni mienu enti na kire se woni pa kora no o wira ho anasa wani ji bebre a eni se o kasa susu kasa o be kasa but take your time your choice of words that time no so na you take it time no because nani age wasi bisa de wo pe bia afi wona wano ate akamu because not or no papa no per se enko beku John yes when you osuro esuro sata mo chi no na dwena anse enko beku no so that say enti o kasa nka me yakase onyi ndi se ona na yira prane dada ena oka omama kola ne sae sana na yiri ne benya tumi akaka kira kola ne se papa na oma prane nto beti maka so makola ne nsa na we wi abisa but wa anwene se Debbie Beba obi be request John the Baptist tida John the Baptist tina de amana dwene mu o etire Debbie o me se papa niti say one request will be ti obi nkwa ebitima pesa me na me ebitima ba say ono na yire no e plan e ono me mpana wanya na yire kura still no wo hene na anya ne de also akra me request no say hey John the Baptist nyame nipa niti unse edru baby a won kura no mkita tumi na omode ye nyam enye no ebo no
na enna matutira semo a e woni nti na opre na koma na oye because John I didn't think I mean I'm your hinam kofa nkam ti chetiri na afa ye fa he but na me hu say ma me ni su no ebi wa akoda no emu enna sa influence na wo manya wo ohene ne so no e de adi kura wo bedwam wo ma fa ne senses wo ma fa ne nadwene ne bibia enti ono de what it wo no ni tumi no na ne kita mpana amisha na ne sayo nti ese ye ya hweye ensama ye ba pa mu wo hai ebi anyame de wasi panyini na wafa nkrofo o wase wanya baabi kakra gina ebi a woni omo ye adebone ebasa ema omo enso nyatumi e de ye nioma enye tiaw na wanhwe ne ye bedu tembi no ade omo be ye no e de animguase e de seye e na bebro because mama ma ye remfi se tumi nyina awura eni onyankopon na Obama re wo to asoro ma memfa we nka ho se ne na odifo ba no on se tobre bia na enkomodiem na papa na mane huno ama oba na huno se sa kwa we pa de da bi minya kwan bi amde ne be fa so a eti now so yankasa nkyere ye ho wo kasa no fa ka ho because obi atwere na se e bia na wo mo atuwa edede nkoman ntuwa kan sa dwene na ability enna ababa wanu nya opportunity no was ene me yama eti kwada bebra eye evil things ukrum ha no mame foka ho na ne du ba bi empayifo bi ta wo ma ti eye indirect ene ma kwada ni nya adwene unse du ase ye kasa se kwada wo kokra ye nhwe ya beti eti edu ba ye dinkomo yeah edu baabi a ese enamfo hyiam a ne afogete ye ma no na ye di enkomo a ensese ye enkomo bi a wudi enkwada bi tete ho e wo se o ma wani ba ase wunyansa no wayera no ase o yura fisa enkwada ho ade bi a wo ka bia no ye adwene kwa akiri menye bagimi ba don't be a fool don't be stupid don't be useless ade bi a wo ye bia no always Jini kwa chiri ya kai nyina na ya jini kwa chiri our choice of words our thinking and our thoughts as I say wo sone so enye niema e ba ya jini mu nyina na ye de ba abontene eje bia na papa na ne ababa wa na kasa ne doaba nti wo kasa no realize you know na to ababa wa na jini mame so for baba obi o abehwe adwumam e de tumi ya hye wonsa ebia obi wa adwuma ni ma oya de tenene pa ba ebia no akofa obi oya ne enye wakofa ne mpena sebi enu nti ne oya de tenene no na wo tan nani ene na onyame asem enam yeso ma ye ka cho yes otu honfo ebisade bia obeye bia eso akatua ewo enu nti se wo ye panyini wa ha se ye adwuma se wo ye ohene se wo ye omampanyini na bedi achie ba bibia onyame apagya wasi bia ya wo ye no ese wo hwese wo be ye ade enye efise won a etwa ho ahia no omo hwaw wona ye susudua omo so hwe ade aye ne wase no eno ntini ya wo be kire wo mo no eno na be kwa akoye abaso na ade abrew nti se wo ma anya na wona kwan so a ekire no nanka wunya enka de be firi mo aba no enka be ye de ye ni die na nso de awudua ye no wanua de ye ni die entu entumi mfa eni die emrew ti ba bibiara onyame de wagina ba bibiara o de wasie a wo ye bibi a nkrofo wo wase no ese wo hwe na kwan yie na wo de si ba bia esi na awie ye no ayenkunimdie aba mon ka we se ne ya nwene ho se wo request nyame ni peti enye se yenkotwa ne nsa o yenkotwa ne ti jene nkwa ye ji obi nkwa everyday obi okura nso wanye nkwa obeji wadwuma obese ya plot say me no apanyi bi said the message was into the yeso ye bompa majority are praying for me when people are diabolically okani yenti mobilizing womo etwahia womo odwene ebi so bompa no so my yenhwe na sa this area and niema wo pushi wo ma
Emomokoye. Ya ne nsonsonso ebeye se mamere na wuye sisi ama. Papa medase. Efise ayi ababa wana osaye no kra. Ye bisa ne ni awope no. Ono amfi na adwene na komamu anka bibi. Okọ ne maami a onim se ne maami nim ni a eye. Enu ntine maami de obeka no ebetumi aboa no. Nanso esanse maami no na adepa eni ni mu na wanya onwuno ama John the Baptist nti. Ema o request adia. Edi ye ne bebre ne ba no. Enu ti ebia ene baabia wo a wodi twuma bia die bia. Mia wani se adia wo ye no obeye ne a eya. Ede enim tie ebebe ebia wo ye adwuma mu panyini. Wo adwuma ni ma adia wo ye no. Emo adwuma no a ede se ye ebebre adwuma no. Nia ono wo adwuma no ma ono de opese adwuma no koso no. Na all kano obeya wo tamfo. Enu nti wo ye panyini nti wo de ne company fo anim aka ensam a onye ye ade to no so. Anope onyame wo onyame ani huma nyina na tumi nyina ye onyame dia obeya ba ebedu tambi no wonyuma nyina abeda adi ama nokra agina enu nti ba biara wo wa wotie ye ade bia wo ye no hwese wo be ye no wona kwan so wo dwene se sese wo tumi wo dwene se sese ase obi show kutupan wo dwene se sese ukuta telephone wo dwene se sese no wo ye fie wura wo dwene se sese dia wo political influence. Be careful. Be careful, dear warrior biano. Be careful because dear warrior bia wo ba me na ma wo ho. Wo ba me na edema ho. Krista. Papa. Yankasa. Maami dear odema ema ne bei ne nsonsonso no be yesei. Akwada ne da che be yesei. Empuntu emba abofra na brabum. Ana ade no nso a wama abofra na ye no. Abeye ashenso die enenne yete heya ye kasa etwa ihu asem eso bible say edimpa yesen ahunya enti kabia ye bo abofra idin na ye bo no se wosre na ja no se wonyi John the Baptist a enke ne feso nenso no okọ ne negative na eboma no etia no awo ento ato aso so. So we are na. Umietwa nyame ni peti. So we are na. Let's we instigate woman to do the wrong things in life. Wo enano. Ubesu ansa na we frati asefo asase so. Papa. Esan say sad na woman enkoda ne ye no. Ebetia wara. Now ya can say ya hwebio. Ebia wo ye maame. You are instigating your children against your husband. Awade ni gu ye no enu amoka ye ba yen sentu bio ebia we oba warefo de ukunu ye wo why hurt it is say no wo che wo man tenase a na wo say wo man adwene towards omo papa. Be careful. Papa de bia me kasa asem ne say wo hwe se de wo nyame hihye awade a eye berima ene oba emofra ne do mu ya hoho eti so mu ba awade animu na sa awade animu mienu na yonkofa no entimi anya adwuma munyi mofra ne firim esan say papa no e won responsibility wo mofra ne ho ena wo so ena no wo responsibility wo mofra no se emofra ne bedi wo ena no ho a ade a esese wo je baako hire wo ma no na wo mfa anidie Emma wo mo papa no se wutumi ya saa ebesi wo enani yie na esi wo ma no nso so eyi. Don't instigate them against their father because se wutwu mu time of course soro ebesi fom wo maja no no se wo ware be ma foforo a wo maja ene wo maja edikan enti ya baka say the stepfather yanka biological father enye bida se wo yo ba na be ma bi agya wa ma na hyew na nunti wo so be ma wo ma na gange against him a me gina onyankopon mo buruhu so etu wo fo se jai mankoda ne kwan na wo muntimi ne wo papa enya ayonkofa esan se wo magya no no wo ne agya no ne wa asem
nkwadaa ne agya no eni asɛm ɛda nkwadaa ne agya ne ntɛm no ɛyɛ agya ɛne mma me paucho ɔbaa bia baatan bia no ebi ade wayɛ no ɛyɛ ya ɛdene ɛnso so no ɛnyɛ wo place ɛnyɛ wo right ɛnyɛ wo na wo bɛkyerɛ wo ba sɛ buwa gyanintia sɛ woyɛ baatan na woyɛ saa na wabrɛ nyame esan say the children are for signs and wonders enidi a wode ma na gya no enso so ka ho egya tumi no enko se wagya etumi ewo wo so a e ma wo ye more confident. Okay. Your day for ba papa me da se egya ekura tumi wo da so wan ko kora na wo de hwe enema a wo de ma wo ba no ne nsonsonso ebeye sei meke os ne nsonsonso ebeye sei ediema a wo push wo ba so onye no ebia wo ba akwaje obi kuno you are pushing the man you do na aso me wa wanya wo ba ho ade obatan wo ho a osi wotete wanya wo ba ho ade na wo bona mrane aso because of sadi any milo any tea kakra wo de brewo watoka akura abecho onye wo ba no ho ade da na nra ye kase ensese yesuro ye mawo ensese wo ba oye ne yi a wo ka oye ne yi a wo ho kwan se oye ne wo ka ensese wo piepia wo ba ekose ba bia ensese wo se maame opiepia ne ba ne akola ne ensese oye no on person by maame ne mane akola ne yesa yesa esunsunso ne bede baba oso won se obey obi kunu pa na odi nachi na esan se onya kunu wo bi nti no obeya na akola na akwaje obi kunu na atena ho na wagya na yere ya ka hu se nda ho chen eye kwan ye da ho chen wo eye danyara won so bi maame adwa na wunim se baatan bi bo aboso eji wo bi kunu e ma ne papa wonyo baatan papa baatan no so kra bia na nya ye kan obi oho no ma ahyase no na ne kunu e wo bi ye ka so o ma ja aware obi okra o mu nja aware o mu nya awade ya but enne na ehia be ma no enne na ehia no ahyase no bia na nso beba mani nwie mo bre na so ehia no a enne nkyere se ese ubu na nim tia ma wo mane hu se egya no oba mu bari aso to aso baba be ma no na eye bibia but ese ye hu se abrabọ dane ye no ama efie on hye ye nyina asai wo ha na wo ye maame na bia wo kunu na bi oye bibia na nne ebre dane ntinoma dane a mem masade no enmeye ohaw emfa enkyere mofra no efi se eya adesua mofra no ho se wo tete won wo kyere won daache nia obeye na papa ye dai ade enti na nyame eye aware nipa mienu no ma ye beye baako o ma ye beye baako se de beye edane a baako besom aha dane a baako besom batana ye hu ni sa obi ho a ni kura djuma saya owo bi pa obenu aduane adia onto ma be ma no eya kire dia wo de kire wo ma no sa wo ma no fa sa a kire dia yi a emboa wo daache enu ti ebia enne wo kuru adwuma sei first dia wo kuru beka bia na wutie enne na adwuma sei nti na num kasa kura ye wota okay ya de si ha ene de si ha on sensem no ya tretrem ya babemo and ya tretrem babemo nyina na wo a wo ye badwema John chapter 1 Revelation chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 kenkan nyina o se de o wa so no mani ntie de honhom no na cheso ye nyina ye wa so ba obi wo no ma na so asi ye ka sai obi wo no ma ote afidele chi nyina no jimi ahye na adwenema obi wo no ma echinyigye ahye na adwenema Uba foolishness. So stupid. We who ni pan say akwa stupid. Just say the ye kan nyina also ade tun hofo no. On fa tun hofo. No planning again. You are planning evil. Conspiracy. Enti John we yamene na kasa na osede owa so no. Ontie de sonsom no ka kire asafo no. Me no wi.
The year can you know will be what crossroad nine and you are being fooled. Because this is opportunity. I can be answer. And so ugusua niema ebekoswa amoya stupid, and you don't have to be. But more than a foul musi be very sure says ata madam nyame se bia by one fa. Kopim say or motivate leba eba se ko ne ko request John the Baptist. E dey na won womba motiwa modwene. Moti won mo asofo say na modi wo matem. Motiwa politicians do say na modi wo matem. We dear tema we really fi say why yira wunyansa. Why yira wadwene enkwada to wo di mpadifo atem. And as enkwada no so kwa abontene no omokoye bia. Wo se womba ena enye da bi akwada no seye ifiri wo enna ene eja. Eni ti na twere se na kan wo Isaiah say mene me ma nyame de wo mama me no. We are for signs and we are for wonders. Obeso wo ba yensenkyerene ana obeso wo mba eye niema enye. Maami hwene ba yenne a wakofa aba. Kopepe bi bibra ne yanyama wa. John the Baptist wo de yeden. Ami akokum John the Baptist ya. John entimi anwo. John. Abusia me no de si emma kuei o ma ya de na watwe. Krista bompa e mayen. Oba Mary bompa e shase ye so bompa e mi enwie. Eja pa ye da wasi. Wa de ne katewa no kama. Enya hwe mane katewa no. Erade eja pa ye da wasi. Sana watwumuni na waye ya dom. Na woni ya ye nkyerechire. Erade ye bompa ye. So oba time bi edene ba enam kwan a emfa animonyam hye emre wo asafo Erade a ye bompa ye se onyame fa wonsa ekasa ba time Erade ma wonsa anye dene ewo ne so na nani emra ne ho so na onsesa emfiri tebia wo wom na wontimi ma emofra a wo de ahye wonsa no emeye ensenkyerene ene anwanwade ewo atiasefo asase so Erade won so a wo bo wona wo ma abaso na emofra no so etimi eye ensenkyerene koso age ahoden de ma won In the name of Jesus. Thank you, Lord. Wonyame a wahye nyuma Thank you, Lord. Sa nyame na ne ye dan wo se wo de beba awie pa Erade ye mpai bone se ematan ni titiru enanom ebeye enhweso pa ediama won ma ne se mofra ni nini a won firi ho na momu no watena se edi enkwatenten amen ewo onyame dum yeda wase Amen. Happy birthday to Nana Yere Linda Samuel Ochinana, your birthday from your husband and children at the amount. But I'll say Yanko Cape Coast. Yeah, far and Nijmediana every Cape Coast. RCC. Yeah, call them in for morning show no Eddie Free Honum. Say na Atwaswa from Central Region. From Yaw Owusu-Ansah, Nene Emam Pennyfoy, Martin Omasaya, Sofosaya business woman, woman a baby shirawo. Many opinion check it here. Also, your car, na yako. Jacojo in Piane Brentio, good morning to you and your family. Oh, from Yaw Owusu-Ansah. I wanna grab her.